kayaknya. Weh, kompoki kuen share ke tower dulu nanti. Jalan betul. Oke pemirsa, minta tolong dulu ke tower, kasih nyala dulu gencetnya di bawah. Hari ini kita akan mengikuti proses mangroto. Segi 4 ribu. Di pasar. Jalan betul. Oke, persiapan mangroto pemirsa, kita tunggu-tunggu dulu para tetua kita yang akan mengikuti mangroto. Dia kami tuju alam miringan John. Yo, nanti apa tu perkara juga? Ya keinginan tak apa ditanggung. Mikosong kondi tu yang mengetang dengan ni. Dia kami terampil aku pira. Barang nak kata kalau mereka kalau betul betul mikosong kondi tu yang mengetang dengan. Kita sementara mencatat ganti pemirsa dari almarhumah. Nanti disatukan dengan para keluarga lain. Coba baca. Keluarga dari mana ini? Lolaile? Nanti yang baru tidak sosok nekalati. Keluarga dari Soyas. Tanda mainan kemarin aku ibu pineta nangka pagi lau dapat samayangan waktu kusono. Demo ya demo, tak pernah dipasang. Demo na menono demo ye. Iya naloy kana. Woi, malas selalu pemirsa. Sinala juga gimana? Nanai atau yang pasini. Yang pasini timai. Yang mau naik kuat di sana. Kalau tekan dulu deh. Sampai yang pemerintah. Ada di pasar siapa di rumahnya? Mana ni no? Iya, abe lako kita pak dulu. Kepala kumali lako kita rapat. Benan ala simbok ibu ang ilante kapas sampayangan. Tawas sambayang. Opuan ki ilang kadatuan surga. Makjoren kan di telubak ba patongan kumua. Kamu umpapayan itu pintu na to. Nangkaran ini dia nas dia telubak lan aktu iya te yang mutu ada tulah di panak tak dia na ide mata putih. Seorang pernah mati 5 pasang di bawah. Melakukan ni denopa mi pamatoto kan di soal nasi. Seorang mantan ni atu milo. Tapi napala ko teni tamatuan kita lawan pana atai. Nasi. Denopa nang itu na tula di pana napamala di isa kami. Kipa mo pa itu kami. Nang mempayan pa ako mi. Pasang kita ni ang pura. Namain tontong seorang katuan mati all malari ini. Nah itu na benan na upo di babayan man atu yati. Yang mana to pasang kebukan man atu yati upo bintu tang milona kisoro bi pamambele lumay luba bayate. Ilan sangan na kuang ki pong Yesu ki Amen.
Yo, ano mga video mo si Banas ay paniklas ito. Wala may katabi na lako timban tingay malah di misawanasang la tuara pa lako orang mana tumbi makalimaan na tabi lako toku kasiri datu mata bobon na ku kabang tondon turunan na tigil lang talangi randan di podok kola tikan biang santum padara atau lengkoli laku ende kena potong ponan kada teta malu sola anak anak tanpa gaya ngako ngesunat tibus sanan tanpa sarapang tabel kote mekayu kalandona pada ngadi bangkile gila lambak lai guna pangalewan malu jadi sabuk di pakse dan di ranum tangan dan mandak na temei tondok sarapang makarai dari budaya dan di posanda kalua malu jadi sabuk toruan nada tabel koto sitara na kasukaran na lukuna buang atau nenek narodo tinting na pomare korem basal lontara makarangin na toto mamparara ata tu nenek na yang bawa bulan tasak tu di po biasang kawa ada tekul dapat di posolo marorong ada tena sambo lagi kalua pandita si bawa mintu majelis gereja tabe la ko bebosena padang di bangkele kila beda yung una teba bana lembang atau pura di pila ilang sa di torno buah mata sakuno koi tangke na lamba pura pakan dawi kapala lembang si bawa mintu aparatna ne kata bena la ko kamu tahu talu karopi na di gente bisa bana temei to di paanay batu silambi di pangosoy karangas siratuan dio menene tapo nene torolo kapuang anta nene bangkele kila ada torro pariwan dio batangan ikalemi uniso patara na kadio tondon to batangan minene mi pemalino lalan ni mi pesin na ori lambanan alangan tanga boringan rek tanga beronasan wa to marasan inde ma tongkonan peninian tongkolin no tongkonan di bidang apa temei rantian tuyo tanga pindayana dini untan nombati la kopeka indoran ini yung ate mak balaran nale belana langaki sangka nanini patundan to mama paru yang ato matindo Berkatong lagi minta izin kepada landa karan di sana tanga malusan na TPK indoran lana lopi ino tilagi anak-anak tanpa kaya malanahan narara atabaton ronto batangan untuk memulai acara Mangroto pada pagi hari ini. Nadinu pa na po pa na situro pangandota siriatan nung kapasama yang ala kabatangan di kalainahan na tonto si tuntun tua si tan si papatuin do ko si pabano karurungan aku ang dami to ko kasiri datu mata bubun na temay kupon ini ina kupo injo na kupo ambe na lalangan na hong kambi ang asantun na tanan talangan ni pun ini na uso ko bulwala todolo kapuangan tadi pamanda bunturenge na domete tongkonan pedinian di pabinting tanah sari lolong ada mora putalangan atasi kumbone bone mo leso dalguna tu orang pototun marintin tongkon yang laleko na pula makairin na TPK indoran lan nakaran ni de mesanga tanga malusan na bayusang kalama na hindi ke mak bayusang kalam ya batang di kalena na tontok basa wong diot dan to batangan na akatongko ke ditampan tongkonan bamba tau bulo sa diong kumay sa tikara kulubingka keluarga dari Lolai pemirsa kulang abi pada hari balalan yang punya awan tebal ini di Lolai kumetintiang kalami tutumoro karambau ila koton kanto batangku na pwede amelung para lami patu mitikar karabang Ukul lopa tongkolangan peninian DPK Indora la disambung kapaiman la diumbu lan dolele na kedako
kami perempuan pak kadang pula ko anak tanpa kaya nga sola majuain do ko sola bano karungan. Kukua para lamusangan. Nagwa bila kusana sarong manigina. Oke, kita dengar pembacaan. Bida bandesioso toming kalatiku. Koto lebih sarong manigina. Bida bandesioso toming kalatiku. Ya, kaya naman itong kanang tua patong kanina. Mande tidak may po maaling-aling ka no kami bar kami orang dan sepi kalau ayuku lagi pa pasarante dong. No kami parang bampak kadangku. Ya tulisangan ni te to pinil bisa udah. Laisangai rara amang kamana tongkonan apa dulu lagi. Ramang kaman, ayo pada mo to kurus na nga, pala di mirkian di ito. Ya tare. Tengkulasan di manangku, analambi na ito ang kambi. Nako mora ku kami nalambi mo susuka na hindi torotong-tongki dari pakatang na kami Sara mamani kina nalai dodo sang kalamana bang kila-kila bida sieso tomeng kalatiku kutorati Sara mamani kina nalai dodo sang kalamana bang kila-kila bida sieso tomeng kalatiku pada moto kun semua saling kematian paliling mitulik mula tokana minto solangasam beda tamala sitato takan tamai laur rete-rete uningki dalam natia takan tamai berti pa gerakanki apakah dalam na ia tongko coba dalam tongkonan pararan nekutana toto epasikola Nakwa umbara tuami mulai pengerti nuti karamara. Kukwami lalota neroko teka imboran dalam nara di pokada patu sangat tangan malusanna lagi itu pa tu kapainganna. Kukwami apa di sana ni? Nakwami lagi sangi yang sarang mani kena penanian. Datu lalu tidak sesok temeng kalatiku. Tolepa sarang mani kena penanian datu lalu Dida sosok temeng kalatiku salian jona kematian kikwa kurre sumanga Yo ya ke hindi ke sange kurang nakana dito hindi nakopiti bani. Ya itulah kubantan ni Tito Mingulu sa ulaw tungkunan. Lap sa sarang bulawan na laway. Gayang mangkamana bang kilikila bilay suso tuming kalatiku. Sarang bulawan na laway. Gayang mangkamana bang kira-kira beda sosok tomeng kalaku yang baik padam tu terus mang. Ya. Ya kami desa jalan ko mintu makanton ako ko kamu pangamo tongkulaw ri banggaku tongkulosor ri pesulunanku
Ulendo ini domai buai talipu nami kutana matua induk solabani karurungan aku agi tikara-kara bangrana irupin. Kukoden pate kapasiluran de jom nalambi mo dikka matua induk nadete upan karurungan. Na ya macam lo tuladi umpo makapayukan na lade sonde untuk sangat amalusan na. Na ko parang pompa kadangku, ko yo apa ada di ko. Na ko dodo mangkamana 2000 sarong manikina bides yoso tomeng kalatiku. Dodo mangkamana 2000 sarong manikina bides yoso tomeng kalatiku. Ya aku sumanga sada jobi kapajan. Ya tunggu ke dalam Dustodon. Naku ni marami alam be nanda nami te kara-karabang. Kukolam hale pa andirap ko batu limbong peminian. Di murekin de jong lagi patamu tidongan tialo. Naku ni parampong pak kadangku tu sangat tangga malusan na tulan na pukinal orang hambang pada puang. Kuku apa ra? Nakoya tulah di sana ni sarong mangkama na batu limbong penenian. Buhun kalelean na bang kila-kila timba malinuna bida syosok neng kala atiku. Kutoleh sarong mangkang mana batu limbong peninian. Burung kalelean na bang kila-kila inona bida syosok neng kalatiko. Kuda semangat. Yo tabe la kita sono nasan. Ya te kisi pakar ya laki gantian itu sarung manikina bangkele kila bila sosok tomeng kalatiku mulai. Yo padam to. Sarung manikina bangkele kila bila sosok tomeng kalatiku mulai. Endek ku pamula pak bulilenam tade rokote palisin na parang simang lako bintu kuburiakan kang lagu sambu sini sa adatun ni si turu pasanam bintu kami kupe kakatabai si nene kami kupesiman tongki kene kiumai tongkonan me kutana temasi sangulele umar di patu di tingkara-kara kikomi inde Indoratungki bentaran paka tanda malina anak nadadiam nakomi ya tulang itu kada ya matu Indo
mangkamana tungkonan lombok kumatia rara makasak parang dinulay ida siyosona nen kalatiku kutolepan indo mangkamana tungkonan lombok kumatia rara makasak na parang dinulay ida mengkalatiku. Iya. Bela kita soal nasa. Kaya kan dobe toya saina. Maka may turapun na daw kada sa buku tulan sonda na sanga malusan na te. Ay bueno. Nakwa para papa kadang ki gaya matasakan na bang kira-kira dodo sang kalamana meng Belanda lakukuha na kominto maduin dugo solabano karorungan nanggan na lolosukan na maduin dugo solabano karorungan nanggan na lolosukan na rin pandai manarang abati neto ma pasin patutana dako ke dako umba pangaroto tanane kan anak-anak tampaga yang ajongona sangat tuturan tayo di pasalian na rindig tayo di paleko na manang nga manuaran dan di pudukot tatawa nga si Dundun tua bintit si dan di paraya napaanay sa pindas sang isungas sang gori-gori kinin isang ka nakabotowang kula susi tema alwoto tema kula taran de lulangan ko tolay ko pamasi ang sambo nakasuling pa perahinta na tilan to bota matalingan wa jomona sang ato bayi na upo mo diyo te maarantian tuyo latasik kumpone-pone mo diyo te aleta nga pindaya na dito tukka pantandong pati latas orong blokoton do kote may napanaka iton do ko sinaro nalako pasa nalako kamu keluarga di pagkilala ti alam kampo tomate Sabadako yan tamang gama paniling namasang gima pasilaga kinisitiro silaga anna maling sila kumande mangga kumande to mabarok kolang Kita bawa topi dulu. sama karang genge suma kiri kisulat kide mai tabar kisulat jadi dapat taruh pesan mereka foto dia ada yang tetap orang lain apa silakan tidak foto dia ada yang tetap orang lain apa silakan daya muturunin kenal sa foto maka ko sa anak mo yang masuk ki Dulu nih mitian. Peraturan ya, bumbongan ini tiba ya, nak miti. Bulan te bumbong. Striker kau itu bisa bagi kau tumina mutam madako. Dapat betanu biti mi pao. Tapere la di pakiring ni mangangka dai dako. Dako. Payung atau orang betul-betul. Partiung alay kami pasi. Partiung alay kami pasi bana sang ito. Tuk. Piring dari pati mangangka dako. Yo, malah kutulong kalau kamu turun nanti. Ni kiri balik ke payung. Sabaya na dulu to namanya taring di rapasan namanya saleko. Namanya
Yo, barengan ang kuminantik mo ito kang turut-tumutong pun yang kaite lagi pa dalam pasar. Padahal pembangan ya. Direk. Jadi sama dulu. Jadi sama dulu. Yo, ya tuh sab. Jadi sama dulu. Jadi sama dulu sab. Yo, ya tuh sab. Boleh bagaimana? Tanda lepasan dulu, mana saleko? Tanda lepasan dulu, mana saleko? Dan gimana mau mana? Pindah ke hotel, orang bisa nampai. Pere bawah. Tiap layar dulu guys. Oke. Kirim dulu singa kah? Kirim dulu 100 buat Ya, kirim balian Maramba Terong ini guys. Ya. Kirim dulu bintang 100 Oke. kah? Luar biasa. Oke pemirsa, keluarga dari almarhum Nek Binder ini. Oh, tiri jumi tenjo. Oke, Tenjo bersama datang. Jore na karo. Oh, nana. Tang marah tu kalando. Barakan ako namin tira rumah lalu tu pira. Tara pa lindo na. Tanah Kenawan. Oh, Tanah Kenawan. Halo, hai Besti. Ini namanya adat Toraja. Aja. Oke, baik. Halo, hai. Ya. Halo guys. Halo. Bagaimana Arjun? Oke bos, mantap. Mantap. Oke. Luar biasa, masih ada kerbau dari belakang pemirsa. Ayo, dikondisikan saja jalannya. Oke. Sudah kamu tidak? Mana? Dah. Kampi. Bawa alat. Oh, masih ada lah bakanya Nek Binder ini pemirsa ya. Kenang-kenangan. Wih.
Apakah isinya di dalam? Kita spill dulu. Popon. Oh, popon. Salah popon. Oh. Luar biasa. Iya, kurang bersabar jaringan pemirsa, jadi bisa bersabar saja. Iya. Tahu. Kapro lo. Iya, kami pa yo eh. Ini nasa betul ya, tapi mamba tapi soal pilih betul. Solat ya. Rampa pagkalako pemirsa, di mana pemalim itu dong kami? Becek jalanan pemirsa, tidak ada ojek. Becek, jalannya becek. Jalan terong. Oh, luar biasa ini jalan terong. Ternyata ada jalan terong di Bangkili-Gila pemirsa. Iya ada, khusus Ya. kerbau. Oh, peko itu. Woi, pasarnya satu lapangan di bawah. Hati-hati kau dipaku Hati-hati pemirsa, nanti tertusuk sama kayu. Nanti tertusuk kau Ya. dipaku le. Hati-hati. Iya, hati-hati pemirsa, banyak paku. Banyak paku nanti tertusuk. Nanti tertusuk kakinya. Nanti dimarah sama ayah nanti kalau tertusuk paku. Ya. Baru ada kapan nonton? Kita sudah sampai di pasar kerbau ini pemirsa. Pasar kerbaunya Nek Biner. Oke. Kita sudah sampai di lokasi pasar kerbaunya Nek Biner ini. Luar biasa. Balan na rin lo. Yo balan na lo. Balan na rin lo. Ya tadi rapasan. Kasi markat dalam masambayang. Masambayang. Sambak namin sa kamatiran. Elit isong ke. No ni mo eh. Oke, mau speaker. Oke, ya ini tandi rapasan. Sudah tambah ganteng pemirsa, sudah didekorasi. Tampilan ya. Sudah ada ganteng, sudah didekorasi. Ganteng ya. Iya. Nanti dikasih 200 pawangnya ini. Oke baik. Ya. Kirim bintang 100 dulu. Kirim bintang 100 nanti. Kita dulu. Baru kita kasihkan ini anu. Iya, iya. Tadi rapasan. Tandi rapasan. Oke baik. Biner ini. Oh, punyanya Biner ini ya? Ya Biner punya ini. Oh, Ya. luar biasa yang punya Kirim 100 cucu bintang dari sama Biner si ini. Biner. Di sini kok, di sini kok. Cucu pertama dari almarhumah ya? Benar. Oke. Udah. Biner, oke. Pas ke Biner. Oke. Terus keliling dulu pemirsa. Keliling pasar sebanyak 3 kali. Baru 1 kali pemirsa. Pokoknya keliling pasar 3 kali ini. Sekarang isi di Toraja. Oke.
penapa itu sampai begitu dong. Ada bang kami mi bendang konjate setan. Oke, kita spill dulu keluarga. Ada Tobalu di sana. Ada Pangan nih. Anak asang abang abang nih. Mana ada piring? Ada piring. Lami katabi na la kung kita minto do situro tenong na belotarong na ambakasoso kata matetamuan di pabintintana sarilina. Ako kita minto soalan na sa amin to kami kupi katabi. Mayiri kupi siman ni ta torora pa pasangat tu ko pa upo bindi ada na kanay karambau tenong ma dodoal ko ma songko bisara tamalisun na tamuan. Karimba to matalo karimba to matampo karimba to dayo luna sal kalua karimba to lau tiparitikin na minangalambe. Karimba to lolaye. Karimba to. Di ba ampi? Karimba to tondone. Karimba to nanggala. Karimba to sadan. Karimba to pebulian. Karimba sondai veterina dola tu. Karimba to toyasa. Karimba to lempoe. Karimba to derie. Karimba to borie. Karimba to pangalio. Karimba bito bangkele kila ema komianu. Mapangane batole ala ye. Cuy. Dia bang kami tu, pakam kami nak puduk kubang kami. Ada dia mempati kulit nak. Lama sero ke mak purik ke. Cara kami rangi ke puduk kumanda. Iya. Ya mau ya ora. Dah kau nani sarang mau. Dia kau telahu. Mo aluna ti bambang ni sukaran aluna to tumamparara at to nasonglo do may batara turun guntu do tetong tongko na layu kuna kombong asalo na puang si pangalolaban na ana nene bangkele kila to na di dulu do kepe dulu mataram parang rito raya to na di guntu matambu to na di rambu balili to na la dio sabalatana ada ana nene tapo nene to dolo kapuangan ta benda minene taponene tunan na kami todolo kapuangan tampara Pangulo Makati sa para kami sa barani buntuti pasare kaya ngamanda bunturenge na to pada tindo pintinta na saririn na bisaran na to misa pangimpi sula minene taponene tibali kami todolo kapuangan taon tanan talang ada di orang pematampu na wasak buloala di ong kaboto ang kula langami patundan to mama paru yang to matindo inde yo tongkonan peninian lang kami, pati rasang katunan na kami sembangan nong lang kami polisi turu terong mabelotar rong mamba kasosok tamate tamuan di pabintin tanah saririnda. Lang ada kita tamatangan na pasasi turu terong mabelotar rong mamba kasosok tamate lisun na tamuan lasambung kapayungan na kedako. Ton na kombong iindo na ton na di papore tampak. Kombong sa ngapia kataong kamala sa ngapia lo. Tanganakan dia ni suindo to kumombong na tanalerang buah kayu bulawan pangide na narara elo nakan de indo na naitameng garagan. Kan nami pagulingan na hindi peka indoran to natambok indo to kumombong na to na bintin na padoro irando kula dadi mi ombo mitakinan tau seleran na lotong mulu. Ditambah yang mito maapakian nakarampo to maapakian nakato si kambi lolo taun deme bubun na injo to kumombong na kumalaran do kumuka suka pase ko malilinung kararoi dan narilang.
di dari ami kumala ada di tende mak kulu-kulu. Batuanan na tumangi dari tahu nariwa pala anak kanin ne kelolorang ka. Kaya kasalena dina iya lobo garaganda kasalena rio algu lobo na tandi kasaranian dia kasalena dina iya lobo garaganda. Buto menene patomalinda usonda isanganda di sangami. Lucy apa? Kai di sangami Lucy dio Lucy batang di kalena tontong mama sena puang pasaketo tumampata dio tondon to batangana. Kasalena iri angin lobo na simbo dari ningkorandu kumitoda amangala atero to tumuro karambau sanga bulia pe urang ana sanga baku pe kabumbu. Tontong kasalena dina iya lobo garagana. Asalle terro di pabumbun ni lobo lako batang di tumpu ka banua nenekku ditiro mi sampe na na di kala apa ampang bulawan na tiku tamben na manang nga banua. No kami matua indo ko sala banu karurungan. Mga bata kasiolanan ni mini gentemi. Tama maarangka ng kapa umpa ulang maakasot tumamben. Di gentemi maabas sesituka. Di kami sapi akataong kamalasa apialoan. Unda diyan mi padan na seleran na lotongulu di sangayomi injo. Mama aringse batu injo oringse. Dio injo oringse bata ka di kalena tontong mama sena puha pasaketa tumampana. Uriwa mi anak na tampagayang. Ringse da kuha. Ken tampagayang kena manimpa patelolo sukanda ureki kueng nama ampola kolokuan. Nabe mi apangando tu anak na tampagayang. Na pariwoy mi pasambayangan to naloloan te bariti to nasuka pase ko malilinung kararoy dan dari lambe. Me balik kaboro la ko bata di kalena makambantar ko bulan na manimpa lolo sukanda ure na maampo mila kolokuan di sangayomi. Nene biner. Batang di kalena tontong mama sena puha pasakit to tumampata. Iya mi tondon tabatang na pasurko mi batang di kalena tama kombong asalo na puang. Iya tu sanga saraninna. Lucia rupang lekka. Lucia rupang lekka. Pasabura lang ko mga salona po na ni sakit ang unang aram mo mapo sanga-sanga. Rando ko masaki ulun na ti kurambam belu ka na. Dilando lala ng pinapitolele ang nura di sungka ng petambal to kalambunang kula sule di patutun tanga soro Allah tanga soro abo. Dilando mituro ng banga di ba di oras sakit ang unang aram mo mapo sanga-sanga tanga soro Allah tanga soro abo. Ditambayan mi pandita lang po mga sambayan at sakit ang unang aram mo mapo sanga-sanga di oras Oke pemirsa, kita dekatkan dulu yang di atas lantai 2 ini. Iya. Kais sama kali cewek-cewek aku gadis-gadis Toraja sama konten ini gadis-gadis Toraja guys yang sangat Garis-garis aku semua ini masih bujang. Oh iya kak. Bisa kirim nomor HP-nya. Ya ini bisa masih bujang semua. Nanti mau minta WA hubungi saja kami ya. Tidak ada kak ayang yang marah nanti. Oh tidak ada. Tidak ada ayang yang marah. Ini gadis tua. Gadis Gadis cewek-cewek dulu, zaman dulu. Jangan lupa dibagi. Oh, baik. Kaponan nawa lo terro pariwala ko na tampagaya. Ana lo bida tilangnya na katampagaya nga tamapapa penawan na.
Napo biasang kaway malem bakalando. Anna tonto membung arangkana na mentabi tarunona. Anna tonto na pemanda me balakolong di olelian nuran. Napo bintin ni mekulambu penawa. Dioran dan datasi ipatalang kota liga dua mumpalida suli ipaperengin utama arapu talang. Ku kambi yang santun ni tak gantianan na situro sembangan nongan. Ku pokadarara ikuriti bulan ni lantai tangan apasa. Situro tadung kaluan nenek bangkele kila. Sola masak kandaurena lipudayana di posanda kalua patalang kota linga duamu. Ku kambi yang santun pi inde pak gantianan na teka indoran. Kai sarong mangkam mana bangkele kila. Rara mata sakana pada ngadi lolai bida si osota mengkalati kutasidala mekayo kai masih ngasambo raka mabomba maduang rakata masuling pa perangin kai sarong mangkamana bangkele kila rara mata sakana pada ngadi lolai bida si osota mengkalati kutasidala mekayo kurre semanga kita matundu maleso masola nasan laku kola ko batanga di galeta mintu na tetondo ko karimba panganna to mga latero nin ato tumuro karambao taram de mani isun jaba banale mga mipogo mirapa papate sebundang kita matetongko ng peninian ladi kola ko batanga di galemi masola nasan lamangando kilangan buang rimatu taram pontong kanya leleko na kula makairinda nama-nama batang rabungan na pasari anak na tampagaya solat ito balu na sudah biasang kau ama sudah barorong na latindo ya anak na tampagaya hindi karena tane teka borong lako indo atau kumambong na ala pangimpi mira an nama apon no asepu maapalembang karopina tasinela kami kayo kurre semanga masih sampo mabomba maluangan tabasuling pa pikarangin taputo pekayomi apa dako kedako ladi gua lako batang poduka kitongkon na mataram batuliman tandip pusing na tahu julu kantong na batu apenar ka keluarga ronno larampoki situro ka masorokan rampotongkon ladi benggoro-goro tongkon na petambandi iyan na ta na alay batu tae buang na lami popoko to paruru iyan na alay buang na yaman na tumaya anala ko batang adikalemi kurre sumanga kasih kami kayo masih asambo mabomba maluangan balasalina pangkong karambau inante tamuan di pabintin tanah saridina tangalaran pogi lapalutu tombang tangalaran pogi kalima-lima arampo kia maruru maabulo marapa anna makambal lesonaluk manimpa tanu untuk kandaurena tatolak ada emi kajue tahun aku juo daripada ganti na tomaten ini aku gua di sini ada konde kayo mi kojo menarang apa le konde ganti kumendo ko bilalan oh mi kojo jadi salah ko sajo me sana tadian yang kulambi ganti na tomate dan mi petame paninguan yo susi tolar kalau si pengilala matangkis si pangainya si lele ko bikada eme kajo baik kita seorang mendapatkan kata belo-belona kapaningon tama pasa atau taon na marua kita ta si paningoningo iyo lako miton ko mangangkay na lulasir kami kurit po jupi udah pasti tawan hatan itu poin-pokada Kanya Fabio nganulam may kurit. Iya. Tabi niya. Angka na taparenge. Angka na balan. Angka na saleko. Angka na tadi. Angka na punne. Angka na sambo. Era. Ganda betul tu tedong. Dako pajo lupa di pataru. Di kande. Angka na taparenge. Angka na tamakaka. Angka na budali apa? Tahu dito. Angka na pandita. Sora majelis.
angkana tola parenta mintu sangayokana. Pada betul. Oke. Ya tulah di mana apa silaga? Ya tono. Itu do. Malon ada to. Do mana Yuni do. Ya tono. Yang tono ada tu. Lendo kami sarong karumi. Komando mi bobolan to apa? Masih ada kapokon pemirsa. Ya tu tero komanda pinas lagi nomor dia di kampung tambah jago. Bisa kakak kasih. Nomor dia sudah komanda. Kepala berpolong tu. Kita serang topon dulu. Ya tu salam.